شیمین دیو ٹاٹو بچو تہد سبقس مز خیر مقدم پران پنہ کاشر کتاب من سبق یمیک عنوان رانی جشومتی یہ سپدو ون کی سوالات یم جواب لکھن یہ جواب لکھو گۄڈنیُک سوال راز آدِ گونن کتہِ سپد مارٕ ات ہیٚکو جواب راز آدِ گونن سپد متھراہس مز کرشن جی یس خلاف لڑان مارٕ دوٚیِم سوال جشومتی ہندس خاندارس کیا اوس ناو جواب جشومتی ہندس خاندارس اوس ناو راز دامودر ترٛیٚیِم سوال راز دامودرن کۭتِس کالس کٔر حکوٗمت جواب راز دامودرن کٔر 13 ؤرین کٔشیٖرِ حکوٗمت راز دامودرن کٔر 13 ؤرین کٔشیٖرِ حکوٗمت ٹاٹھو بچو ٲسن اجازت اگر بیٚیہِ ملاقات خدا